nararose yego mbona uri kugura iyindi modoka yego nkabona uradutwaye tujanye ahantu ngo tuje kuvuga ubutumwa. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Mose hari ibitabo yanditse? Ni bingahe? Ni ibihe? Ni 5 bivuge. Kuva Tangiriro, Abalewi, Gutegeka kwa kabiri, Kubara. No mwishu wasanze Imana byanze bikunze abakurukaga babakogwaga n'isoni bakamwara kuko Imana yavuganye nayo byanze bikunzira gutabara. Iyo wavuganye n'Imana byanze bikunzira kurengera kuko ari Imana itanagaragwa izuba. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana. Yes, bakunzi ba Concord TV show, ndabasuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndabasuje cyane. Imana ibahe abantu b'umugisha. Eka mbashimire mu mwakanze subscribe mukadushyigikira twatukuye umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho, Imana niguha umugisha. Twabasezeranije kutajya tubatenguha. Imuzi twafashe urugendo, turi mu murenge wa Rwaza, ni mu karere ka Musanze, ahantu hari inombe cyane, imvura yaguye, turi kugenda turi kunyerera, ariko ntabwo twacika intege. Haba mu mvura haba mu zuba tugomba gukorera Imana. Twaje gusura wa muhanuzi wacu, umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umwana muto ku myaka ariko ku bumenyi akaba ameze nk'umusaza. Uraho neza? Yego. Amakuru ni meza. Ongera wibwira abadukurikiye. Ni Manzi Daniel. Manzi Daniel. Ukaba ufite imyaka ingahe? 10. Imyaka 10. Umeze neza se? Ngabanza dusengere ngo dutangire. Imana iri kumwe natwe. Data twese bamwishe turagushimye, Imana nziza, Imana ikomeye, tugiye gutangira ikiganiro cyacu no mwishe tubane nawe kandi turangiza amahoro. Twashimize na ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ko Manzi usenga vuba? Usenga vuba kabisa, wabyihutishije. Manzi amakuru se? Meza. Cyane ngukumbuye. Nukuri. Uzi ko amazina yawe nayafashe? Nanjye. Witwa Manzi Daniel. Narayafashe bitewe n'ukuntu ndagukunze. Nje hanjye se urayibuka? Nitwa nde? Concord. Nitwa Tumimana Concord. Nawe yafashe? Uzi gufata kabisa. Ariko uteye ubwoba, uzi ko wampamagaye kuri WhatsApp video tukarebana. Kuki se wampamagaye? Kuki wampamagaye Manzi? Ndiko mba wigeze. Hoya wampamagaye kare? Ntaraza. Imvura iri kugwa. Kuki wari untekereje? Nuko nawe ngukumbuye. Nuko kugira ngo numve uko waramutse. Yego. Kugira ngo nze no kugusura. Nahise nza kabisa. Ndi kumwe n'abana banje barambwira ngo ngusuhuza, nabo baragukunze cyane. Uzabazana. Umva nzabazana. Cyangwa Manzi nawe uzanyishyura.
nawe uzanyishyura uze kunsura. ntago mazi nyine nzahakwereka. urabona nanjye naje nzaza kwa Nuza zahandangira. inde David. urabona nanjye naje ubwa kabiri, nawe none uzaza Musanze nk'uko nasiye David. nanjye unsure. unsure no mu rugo, sinabwiye ko mfite abana mungana. nabo baragukunze cyane cyane cyane, ngo umwana uzi kubwiriza, ngo umwana uzi guhanura. none uzi ukuntu bambajije, harona kubwiye ufite imyaka 9, yambaje ati none se dadi, ati Manzi we ko hanura njye nkaba ntahanura. wamusubiza ngo iki? azaza kundi Imana. no akora iki? ubundi aje gusenga. yego. ajya Imana yazamugirira neza. nawe akaba umuhanuzi. nanjye njya numva ashaka kuba umuhanuzi. ariko narabibuze. wowe se kuki wabibonye? ni Imana yabishatse. ni Imana yabishatse. kuko isi itabimpaye ikabiguha. ntabizi. kandi imbere ya byose ndi gusuhuza marume wacu. musuhuze. suhuza abantu ushaka ubundi. yasuhuza Kereri na marume wacu Korodina. ngo mwongera agasuhuza na Francine. na Francine. baherereye he? mwereye i Kigali. yego. kandi ndasuhuza na Uwase Antoinette. yego. waherereye he? ntabwo zihaherereye. David amubwiye. ni David amukubwiye. Uwase Antoinette. uramusuhuje cyane. Mana y'amahoro imuhe umugisha. suhuza n'abandi. abandi ni benshi. basuhuza, umwanya n'uwawe. mwongera ngasuhuza na muganga. mwongera ngasuhuza ngasuhuza na Nuza. inde? Jean Paul. undi? ngasuhuza indera. umuryango wacu. umuryango wanyu. ninde? na Janine. yumve ko umusuhuje. na Siriyake. yego. na nyogokuruza wanjye yumve ko mushuhuje. yego. bose Manzi, kandi umuntu umpamagaye mu kanya azi ngo nimero yanjye ni iyawe, yaje kureba ikiganiro twakoranye ubushize. muhamagare muhaze icyo kugushakira. muhamagare. arambwira mvuye mu kiganiro. arakubwira uvuye mu kiganiro. ariko hati ntazi ubwenge, atakuderanje uri mu kiganiro. sibyo? namuhaye nimero yawe. araza kuguhamagara. uko arampamagaye arambwira ngo ndi kureba ikiganiro wagiranye na Manzi, nari nzi ngo iyi nimero niyo umuntu yamushakiraho. ndabwira nti n'ubundi nasubiyeyo turi kumwe, muha nimero yawe, ubwo araza kuguhamagara. kumbwiye ko turi mu kiganiro. ego. Manzi ubushize wanze kumpanurira. ariko va muri telefone buyirambitse, sibyo? wanze kumpanurira ubushize. uyu munsi ubwo ntabwo ndagenda utampanuriye. uyu munsi uyu munsi nturampanurira se? ntabwo ninzi ko murazi uyu munsi mfashe rezo zanyu, ariko jyewe nkajyabona nararose. yego. mbona uri kugura iyindi modoka. yego. nkabona uradutwaye tujanye ahantu ngo tuje kuvuga ubutumwa. haleluya. amen. Imana ishimwe. warose ndi kugura indi modoka. wabonye isi ute? yari isa umweru. yari umweru. katari umweru neza, igiye gusa umukara. Imana ibyumve kandi izabikore. isanga ubushobozi ngigure, nzajya ngutwara ugiye kuvuga ubutumwa. aho hantu utacokoza ukagafunga. agafunze ntabwo abantu bakumva.
manzi mbwira indi yerekwa ryanjye wabonye. Niryo gusa rirabaye ry'imodoka. Wabibonye cyagiye tugitandukana? Ejo nose ko utari wabimbwiye kuri telefone? Nari nzi ko arambwiye ngo uraza. Imana ishimwe ni ukuri. Manzi uriga? Wiga mu kangahe? Wa gatanu. Ngiye kukubaza utuntu two ku ishuri, sibyo? Ngiye kukubaza mu Cyongereza. What is your name? Nimwizima Daniel. How old are you? Wow. How old are you? I'm 7. I'm 10 years old. Yes. What is the name of your teacher? My name is Kamarade. The name of your teacher is Kamarade. Okay. What is your favorite lesson? Your favorite lesson is Jakorode. Nari nkubajije mu Kinyarwanda, reka twibarize mu kiwacu. Ni irihe somo ukunda ku ishuri? Wumva rigushimishije? Somo nkwendi Icyongereza. Yego. Ikinyarwanda. Icyongereza n'Ikinyarwanda. Na seti. Naho imibare? N'imibare nazo ndazikundaga. Yego, kubaza imibare. Sibyo? Yego, harya seti niyo social study? Oya. Niyo science. Niyo science. Nge nikundira social study. Ariko ngiye kubaza mu masomo atatu, sibyo? Social study, sibyo? Mathematics na religion. Niho ndakubaza, ari turangiza ubwirize, sibyo? Ndikane urama. Ndaguhemba. Ndetse banze nkwereke ibihembo naguteganyirije. N'ubitsinda kabisa. Ngiye kugira n'ubitsinda. Iki ni igihembo ndahita nguha, sibyo? Tugiye kugenda muri social study. U Rwanda rufite uturere tungahe? 30. Uturere 30. Imirenge ingahe? 411. 411. Kwibeshyaho gatoya. Ngenzi kari 414 batari 10 ningahe? 416. Yego. Utugari. U Rwanda rufite utugari tungahe? Tugari. Tukaya ko nateye kutwibuka neza ra. Ntacyo. Utugari ntabwo kutwibuka. Akarere ka Musanze gafite imirenge ingahe? Akarere ka Musanze. Kuko niko turimo. Ibirajya bikunanira uvuga uti ntabwo mbizi. Sibyo? Cyonze nyine twize twebwe nuza. Twiza ibinuza biko ibigize u Rwanda. Yego. Nitwiga ariko ngo batubaze ngo Kayonza ngigize uturere tungahe. Ngo Kayonza igizwe n'imirenge ingahe byo ntabwo mwabyize. Ariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uramuzi? Yitwa nde? Paul Kagame. Kandi namusuhuza na Paul Kagame. Nari mwibagiwe. Yego. Kandi ari we cyegero cyanje. Yego. Ani ndamukunda cyane aho ari hose abyumvi. Yego. Umukundira iki? Ngira ibintu bibiri umukundira. Nuko turinda gatuma atunganya. Yego. Kene namukundira nuko turekaga tugasenga. Yego. Kandi namubwira nyina akafungura insengero. Agafungura insengero zifunze. Ubwo ni wuzuza ibisabwa ni umubyeyi wacu azazifungura. Hano turi mu karere ka Musanze kandi dufite ibirunga. Hari ibirunga bingahe hano mu karere? Volcanoes. Ni bibiri.
ikihe n'ikihe nimba atari Muhabura yego na Sabyinyo n'ibyonzi n'ibyuzi ubundi ni ibirunga bitanu hari Muhabura Gahinga Sabyinyo Bisoke na Karisimbi ntacyo biri kuza umuntu uyobora akarere bamwita ngo iki akarere kaki akarere kose umuntu uyobora akarere aba yitwa ngo iki umuntu uyobora akarere aba yitwa ndera hari bamwita meya ndagukopeshe urampaho ni meya najya kuvuga njyana ndi kumva ngo Michel uyobora umurenge bamwita ngo iki uyobora umurenge nagiye kugenda muri meya indi sinzi ko nogitwa ajya kujya gitifu yega ni gitifu urabizi ngahumbwira ibindi mwiga muri social study ibindi se twiga ibindi twiga imihindukire y'ikirere imihindagurikire y'ikirere cyane ahindutse rero mu gitondo izuba ryari kuva none imvura yaguye mwize singa imihindagurikire y'ikirere ni iki babwiye ko ari iki weather mwiga na climate mwize weather imihindagurikire y'ikirere twiga element of weather yego nizihe Raini, windi, sandi, yego, raini, sandi, kinini kira. Ntacyo uzi ubwenge ubundi mu bintu bitanu ntacyo iyo ushoboyemo 4 kumva ufite amanota 8 ku 10 nta kibazo uba ufite rwose uba wapasinze tugiye kujya mu mibare imibare twagiye 5 gukuba 2 ni kangahe gukuba 2 ni 10 10 kugabanya 2 ni kangahe kugabanya ibyo nabyo kugabanya ntabyo kandi kugabanya bijya bijyana no gukuba ibyo ntabyo uzi naho se 10 guteranya ni 5 10 kugabanya 2 ni 5 naho 8 kugabanya 4 8 kugabanya 4 ni kangahe uburi wasa ni 2 ni 2 twagiye 7 gukuba 8 ni kangahe 7 gukuba 8 ni kangahe 7 gukuba 8 ni kangahe akanzi mara ya 10 ya 11 ingo nziniya 5 nziniya 2 nziniya kangahe nayo ya 7 nayo ya 9 gusa izo mara zirakomera izo mara zirakomera kabisa izo mara zirakomera ntabwo wahita uzimenya manzi turakomeje tugiye kuganira tugiye kuva mu mibare tugiye kujya muri religion hari nayo yawe ukunda cyane yo kabana suri ukunda cyane se nk'umuhanuzi yego tugiye kujya muri bibiliya urayizi uranayifite ubundi bibiliya mu cyongereza bayita ngo iki bible okay bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe 66 bibiliya igizwe n'amasezerano angahe 2 yavuge isezerano rya kera n'isezerano rishya yego mbo isezerano rishya rigizwe n'ibitabo bingahe 27 irya kera rigizwe n'ibitabo bingahe igizwe n'ibitabo 30
mirongo ine na bingana mirongo itatu na bitandatu. mirongo itatu n'icyenda wibeshyeho bitatu. Igitabo cya mbere muri Bibiliya cyitwa ngo iki? Itangiriro. Icya nyuma Ibyahishuwe. Yego. None se Mose uramuzi? Umuziho iki Mose? Muzi ko yatawe he? Bakamushyira mu kebo bakamujyana mu mazi. Umukobwa w'umwami bagiye koga baramurohoye. Bamushyikiriza undi. Yego. Aramurera arakurakorera Imana. Haleluya. Ndetse banze kubitsinda. None se Mose hari ibitabo yanditse? Ni bingahe? Ni ibihe? Ni 5. Bivuge. Kuva, Tangiriro, Abalewi, Gutegeka kwa kabiri, Kubara. Twagiye nk'umuhanuzi. Nabahe bahanuzi uzi bo muri Bibiliya? Bahanuzi bagenzi bawe. Mose, Yego. Dawidi, Salomo. Yego. Yohana. Yego. Petero. Yego. Na Filipo. Yego. Ni benshi. Ni benshi. Yesu yavukiye Betelehemu. Bamuryamishije muki? Bamuryamishije mu muvure. Umuvure wiga. Yaraje kugira uteze? Yaraje kugira ute Yesu? Yaraje gucungura abantu. Avuye he? Mw'ijuru. Yavuye mu ijuru. Nuzi kuki yavukiye aho mu muvure wiga? Kuko ariho bamuryamishije. Nyine. Nta cumbi bagiraga. Abaro bamuryamisha. Bitwigisha iki se? Bitigisha kuko umuntu anyura mu nzira ikomeye. Yego. Imana imugira neza yayikomeyemo. Yego. Haleluya. Amen. Noheli twibutse iki? Noheli twibutse izuka rya Yesu. Ivuka rya Yesu. Igiba kuziye tariki tuyiziza kuziye tariki 24. 24? Hari akantu uri kubeshyaho gatoya. Noheli tuyiziza kuziye tariki 25. Niwagiyeho rimwe. Z'ukwezi kwa kangahe? Kwa 12. Pasika itwibutse iki? Izuka rya Yesu. Yego. None se manzi ari ubunani na Noheli ikibanza ni ikihe? Noheli ari ubunani na Noheli. Ikibanza ubunani. Abanza ubunani bo batariki ya kangahe? 12. 12? Z'ukwa kangahe? Kwa 12. Ubunani? Kwa 11. Ubunani? Ubunani? Happy New Year. Wakije tariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Nibwo ubunani buba. Manzi. Ivanjiri. Urayizi dufite ivanjiri ni zingahe? Ntazuze cyakira konaniye. N'umunyagatolika. Ivanjiri ni y'abanyagatolika. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ubundi nibyo twita ivanjiri. Sibyo? Manzi, ni ikihe gitangaza wumva Imana yaragukoreye kumva cyagushimishije? Gitangaza? Yamwe mu bitambaro maze ibyumweru 3. Yarakoze. Nukuri pe. Naho icyo iheruka gukora mw'iyi minsi ko kuvuga uti Imana ushimwe. Yamwe
telefone. yego yereka abadukurikiye n'umuntu wayiguhaye rwose tumusabiye umugisha, gira ikintu umubwira. Imana izamumugisha kandi aho yakoze Imana izamusubize. Yego Izanakuba. zakuba inshuro nyinshi pe, yarakoze cyane kandi uzi kuyikoresha. Nihe application ukunda gukoresha cyane? WhatsApp. Abantu bakaguhamagaraho. Na Bibiliya. N'indirimbo. Na YouTube. Ujya wireba ikiganiro wakoze. Ubu kini tumara kugishyiraho urakireba. Oya simya bizimye. Bizimye bidasakuriza abadukurikiye. Umuntu waguhaye telefone rwose Imana imuhe umugisha. Manzi ntaza kwibagirwa, twavuze yuko ndaguhemba bitewe n'ibibazo ndi gukubaza n'ubitsinda, sibyo? Wabitsinze rero kankuzanira igihembo cyawe ugihishe, igihembo bajya bagihisha. Wakoze wabisubije neza. Uraza kuyogura indazi, banze kundi indazi. Gomba kuguhemba kuko wabisubije neza. Igihembo yo kibika muri pochette, bika neza. Bika neza atagira kwiba. Bika neza. Neza. Manzi, uzi icyo tugiye gukurikizaho? Ugiye kubwiriza. Ugiye kudusomera ijambo ry'Imana rwose utubwirize. Tuguhe iminota ingahe? 5 gusa. Shano ukuntu tugukunda. 10. Nibura 10. Ngiye kuyibara. Ugiye kutubwiriza ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana. Ndabizi ugiye kubwiriza urahaguruka, sibyo? Wagukuriraho agatebe se? Ariko nta kibazo. Ntacyo. Ijana na 43. Witaye kumva gusenga kwanjye, tegekura ugutwi kwiginga kwanjye, unsubize ku murava wawe no gukiranuka kwawe, kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari nawe umubaho. Uzansindira mu maso yawe, kuko umwanzi yagenjeje umutima, yakubise ubugingo bwanjye, abusindira hasi, yanuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Witeka Imana yibwira ati Witeka ati Mana wankuye ahandi, ati naho hankuramo, ati wa muntu uri kumvuga nawe reka bamuvuge, wa n'urukundaga nawe reka bamuroge, wa n'ukuvuga ati ndi umukene nawe reka bumukene. Ibyo ari byo byose n'umwije wasanze Imana, byanze bikunze abakurukagaho bakogwaga n'isoni bakamwara, kuko Imana yavuganye nayo, byanze bikunze iragutabara. Iyo wavuganye n'Imana byanze bikunze irakurengera, kuko ari Imana itanagaragwa izuru. Amen. Ni Imana itagira ute? Itanegurirwa isura. Tubwirize n'ahandi hamwe. Iminota iracyari, wavuze 10 umaze gukora 2 gusa. Aya ni 2 gusa pe. Ngiye gusoma ahandi 2. Habiri. Sindanzomye 2. Nyine umaze gusoma hamwe, ugiye gusoma ahandi 2 habe 3. Iminota yawe rwose yabivuye yose uyikoreshe kuko ni yawe. 86 muri Zaburi. Witeka ntegera gutwi unsubize, kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Rindira umutima wanjye, kuko ndi umukunzi wawe. Mana wanjye, kiza umugaragu wawe kwingingira. Mwami mbabarira, kuko ari wowe nakira umunsi ukira. Witeka yibwira ati mwana wanjye, ati narakurengeye, ati n'ubu ndacyakurengera, ati yibwire, ati na bya bindi bitararemwa Imana irabiremwa rata, kuko Imana yavuganye nayo, byanze bikunze irakurengera. Ati yibwira ati nubwo wahuye n'ikibazo, ati Mana ndengera, ati Mana
nkurira ubwatsi ati Imana nshimira kuko navuganye nayo Imana idakanywa na biracitse Imana yakurengera. Amen. Amen. Imana iturengera asigaye handi hamwe tugasaza. Urarushye. Imana iguha umugisha ngaho ongera wicarire. Imana iguha umugisha rwose utubwiye ijambo ry'Imana sibyo banze tukugana ku musozo ariko tukuganira mba numva tutatandukana ariko umwanzi w'ibihe na amasaha sibyo ngaho ugiye kugira ijambo ubwira abakunzi ba Concord TV show ijambo rikuri ku mutima ushaka kubabwira niri yanabwira ubundi Imana yego bakanga Satani yego irindi nababwira nukuja bubaha umunsi wa karindwi ku cyumweru yego bakajya basenga ryari basenga ku cyumweru naho y'amasengesho bakayasenga ryari saa 9 uvuye muri telefone ariko ugiye gutanga nimero ngaho tanga nimero yawe iba kuri WhatsApp abantu bagukeneye baguhamagariraho nomero yanje 078 57 54 105 yisubiremo 078 57 54 105 yego manzi ngaho ugiye kudusengera dusoze Data twese mwaje twagushimye Imana nziza Imana idakangwa na biracitse izina ryawe nishimwe turasoje dusozanye nawe izina ryawe nishimwe no mwijuru turacyagushimira izina ryawe nishimwe mwami no mwijuru turaguhimbaje no mwijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wabambwe amen.